tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM. Friends tayo. Ikaming kaparian, may kakapatakengan, misasan metong talan-talan mga kukengan, King Diyos at pisamban, King metong nga balayan, maging tapat King tingwanan, maging pastul at kambilan. Ipapanan tabe, abe-abe King tagumpe, pangadiyo kami po, manatiling malinising puso, kaladwa sulapo, King Genu, King Babo, King lugod ng apuseto, at salaning Espiritu Santo. Kapalian, Kapampangan, kapayapaan, ingpay tumulan, kayang tabe ning pisamban, managkatke kataungan, ingginong Diyos siyang pugayan, mamyeyang siganan, ngeni kapilangan. Di kaming kaparian, di kakapatakengan, misasan metong talan-talan mga kukengan, King Diyos at pisamban, King metong nga balayan, maging tapat King tingwanan, maging pastul galing Kapampangan. Kaparian, Kapampangan, kapayapaan, ingpay tumulan, kayang
Magrasyang bengi po, kalugraming kakrusada. Malaos kayo po kikatang programang Inkrusada, 75 years full of grace. Ngayon pong bulan iti, bulan ng Agosto, makaparikilya po ini para po karisablang pari. Uling anya pong August 4, pigmasusyan tayo po yung kapiesta ng St. John Maria Vianney. At syempre, metong po ka rin pinaka-highlight na ning celebration mi ngayong August, yapin po din kikatamong Peka Benjamin, king kikatampong Archdiocese. At masaya din kikatampong bisita ngayon eh. Iyak po balo, po ta magkamali ko later on, ng brother o kaya lagyuda pa mo ngayawos ko. Kasi po, ila mismo baka, baka mag-adjust la pa po king lagyuda. Oh. Pakilala tala po, according po king date na ning ordination, po, mag-ustata mo kang Reverend Father. Magpakilala kayo po mo. Maya pa bengi po kaya kayo. Yako po yung Reverend Father Red Higban Halto mo. May ordain ko po niyang July 15, 2024, King Parokya na ning Virgen de los Remedios, Karin King Tiladila, Santa Rita. Okay, susunod di Father. Yes po, Among. Good evening po kay kayo ngayon. Ako po Reverend Father Joed Laksina Mutuk. May ordain ko po anyang July 18, 2024. Karin po King Baluco Kapalit, Pampanga. Isunod po, kami katakutan ni ordination mo. Babagyo po, pero may area po pari. Yamong? Ako po John Paul Cristobal Morales. May ordain ko pong pari inyang July 25, 2024. Lampas ko pa mo pong paruminggong pari. Karin po, King St. Joseph the Worker Parish, King Florida Blanca po. Sanay na kayo mayawos, Among? O reverendo pa rin, o kaya brother? Nang minsan mo, magkamali pa. Nang minsan niya ako nga, Reverend pa yung house ko, kaya kaklase ko. O nang tuglugan ko naman, Reverend Father ako. At di mo din pengaryo, manganda kayong address? Di mo yung mami mo, Yako pa sa dako po pa rin, kilagyo ko mo. red pa rin. Kilagyo ko pa rin, opo. Migbalik na kakanyang kaya, king Nepo. Wala, ang kwento mo kasi yung Thanksgiving. So, iyamong red, Nepo, red, among, Nepo. Ika, Father, ika ma-conscious pa? Tingay mo ma-conscious ko po. Tapos ditak-ditak, nang mag-sink in, tapos makanta. Yung few days after ng ordination, pari na ako pala. Bakit? At mo niyang, siyempre din pong igaganata ang manalbe, kasi yung date of ordination talagang dakal manalbe. Maliban detang physically present, detang manalbe king online, talagang mabibilibla, dakalan bisang magpari kayo, kareng night, sa po susuyo bisang ban. Itang peka highlight, nano mo itang, ika-red, nano mo itang pinaka-highlight ng ordination mo? O wala kang penandaman yung ordination? Anya po kasi ng ordination mo, samot-samot na yung pakiramdam ko eh. Anya pa mong datang ko, pala mo there is this overwhelming feeling of joy, yung po pang mixed emotions. Anya kakit ko la ding tao, may papakyak na ako. O nang siyempre, pigil-pigilan mo na mga mo po ring palton eh. Kaya siguro yung peka highlight na ning ordination ko, anyang ketang mismong aldoning ordination, no? Anyang isulot kitang malan. Apo anyang kaulan ko lareng parents ko. O ito siguro itang peka kay. Kasi bala mo, maliban ketang masaya, kung pang masaya la, penamdaman ko na itang ganang panenayan ta. At last, pang miras. Anyang ginawa mo na, hindi ka sinabi. Siyempre, curious, marites, Nepo. Anyang kinawal ko lang mo. Actually, wala na ako man sinabi. Pero di makuha tilang sinabi ka tayo. Kinawal da ako atang salamat nga. Salamat. O ito siguro itang kay. Peka highlight para ka na ako. O Yamong? Opo, ako anyang ordination. Siguro po, may kay ko, may touch ko pin na, lukob ko pa kin pisampan,
di ba may nga pagagana ako. Ikit ko po rin dakala tao po kasi tagagyaping babagyo at hindi po kaya kata minorandit po niyang kako niyang maglakad ko magprosesyon. At niyang karas ko po king kilupis ng burat bala mitugtugan kong marimlanda naman pong ikit ko rin dakala tao. Ay sabi ko po karakal talaga lulugod po tapi pari ka nga ako. Talaga rin lugod kaya ka no karakal at puntan da ka nanuman ning datang ang pong mirasam po nanuman ning panahon at chula pa mo rin. And siguro po may touch ko rin po niyang Litany of the Saints po siguro niya makasakap ko among karin mga pangadi ko rening dakal kapapangadi ang poreting mismong ako anyang kasi po bayo tayo tamenga ako kami pakikuanan ko sabi ko so panda ko rening dakal banal lausan mingeni para kaning penga ko mi anyang ita pong bayo ita menga ko kami kay Arzobispo ita po among John Paul, nanong highlight niyang ordinasyon? Siguro po itang pika-highlight kanta. Inyang deng kapatid pari, lumapit la po kanako to give itang kiss of peace. Penandaman ko po kanta, I'm secured. Lalong-lalo na deneng pari, deng obispo, at sula makayantabi. At itang welcoming presence da po. Kanitang aldong ay ita na gibis taman babagyo, makalbugla po rin dalan, dintang at pekikwanan dang makiyabe at mag-welcome king bayong paring mayortinan. Aluwa-luwala po experience na po, Father Red, anyang maniblas siya, yamong Joed, anyang akit no pading tao, kay ba't yung makasakab, yamong naman yung kaulan. So, Denny kasi rin pinaka-highlight na aking ordinasyon. Actually, meaningful lang ang Denny. Itang yamong anyang makasakab. Yung sakab po, makasakab kasi pangadi tayong pari na, yung magpari, yung lulugking pangapari na sana ding banal ang tabayan, kay ba't yamong yung piblasan na, itang, yako po tang maniblas, alwaman kayong lalawin ko, lalawin ko rin pengari. Apapasin ko rin pengari yo, siguro kang lipang laren, itang baloy dana, itang lipang laren tang, lalo niyang karimpeng hari mo, lalawin ko lang kasi mas malapit ko Alalamang feelings ng makakanyang lamo. Nakalupan Joel talagang likat-tikat. may nga gana. Magigyak la. Ay ba't titikat-tikat na pa na? Titikat-tikat ka pa. Akad ka mag-effort Ay ba't yung kang Red, makanta mo naman. Lalawin ko rin pengaryo. Anyang, alwa-alwa siguro feelings na itang mix. Kay ba't metong pa karing manalbe, kasi this is something new. Ating kayong bemye bala mo, nanta remembrance ka rin pengaryo? Actually po rata tang penga ko mireta among kang bishop dong pangako ning meto nga pari then may percent mila kareng pengari mi banta ila mismo so panda kami po tang den pangako nga reni akakalingwa mila king aldol don ni pame biemi pakanta po. Pinabili na po kasi nga pong kay kami among ipa-frame mila detang pangako nga reta. Kay ba't pasabit daw po king bale. Pangkanita po kano, patang mumuli kami, dahil pengari may, among sala rin pengako mo. Ito po, makanta po yung pinabili ng apundong kaya kami. Actually mo, adwala po rin pangako nga reta. Ing mo muna, iyapin itang pangako mi anyang ma-ordain kaming deacon. So, pepa frame nila rin, just to remind us always, or from time to time, na already retang tingwanan mi anyang luban mi yung PID. Kadwa, ilapit po itang anyang pangako mi anyang nanine pari, anyang pari. Itang kapamintuan king obispo at karing kayalili na, itang kagalangan, itang pangako na ning meto nga pari. Papabiyan nala, kalupan ng asabi ng among John Paul, papabiyan nala karing pengari. Bang kanita, at least mo po, anita kami mukan kukomustan. May tabana ka, may yayat ka, makanya na. Pero kumustanda mo naman. Itang akakit mo pa na ingkabalduganan ng biyaliban mo, apid din retang tingwanan mo, anyang ma-ordain ka. So para ka na ako mong, retang pangakong areta itang babalik na ako nung makanano kong mag-umpisa. Siguro avenues yarin itang pamakitagon ay ita to always remind me. Lalo na po tang akakalingwan ko na mapagal na ako makanyan. Kaya bisa na akong tok na already pala retang tigwanan me.
Actually, di pa yung dagdag mo. Ay, opo, aling kay ko mo po itang siguro masatingitang pamakitago na ito. Kasi in participation na po rin family na kaya pa magpari, aliwa mo po kami magdili-dili. Itang ating kaming pamilya, naman tabi mo naman kay kami na, na kaya man, naman uling pari na kami, na kami anak pa kami. At sula pa mo rin ba naman tabi. In participation na po ng family, manibat, anyang may ubog kami, magumpisa kami, ang ganang ngeni, ang ganang pari kami, at siya pa mo rin namong. Iting eto nga paganakan na po nitang pangako nga ita. I think that's also the participation of Mama Mary in Biyanan Jesus nitang from womb to tomb nga na. And more than kitang tomb up to resurrection. Masating ang pagkanakake kayo ita. Kasi po potang pari ka, ningay po overwhelming obra. Nung pakandaman nyo din nga betang pari, lalo anya pong clergy day, pikiramdaman ko rin pari, itang overwhelming itang dakala obra. Expectation, kay ba't din minsan unpopular decision, nanggaya latang along out yan, nung alwaring kikatang pengari. At po tang ulyan taling pengari tamo, siguro itang pamalak ng obispo tamo na itang atin pa mo rin pamilyang pwedeng ulyan, bandang tatuloy din pamilya tam, lasasaw kikatamo. Kaya, yako, this guy na itang assignment o project pepagawa nga pong donga ita, significant siya ita kasi at least kayo yan i-articulate siya. Ikami dati, reminder lang mo after a while, akalingon nila, pero kayo, very tangible na pa niya at ilang pangako. Kaya, miyadya kayo. At masulat makapirma kayo pa rin. Hindi na makapirma. Alala kong pirma reta mo, nung pangako liya mo po ita. Pero ikaw mismo sinulat. Itang what I mean, tang thought, ikaw, o generic ya mo, para pa rin. Opo, nanani makasulat kayong right po ako. Kita po yung makalagay ka rin. Wala akong mo, ikaw sino. Ipaprint niya mo. Ali kasi, Kita po pangako tamong pare-pareho mo, nung nani pengako yung pengako mi, anting meto nga pari. O itari po yung makasulat ka rin. so, okay ba? Metong pa po na po, akag pong highlight ng ordinasyon, anyang bless yun ring di among, di obispo, nan pinandaman nyo kanta. Imagine dati, la mag-bless ka katamo, kay ba't tanggapan tamong yun yung bendisyon ng bayong pari. At imoy ka, bandang tatalwi ka mamendisyon ng obispo. Nan pinandaman mo kanta. Wala. Ali po, makakain lagi ko nga, sinabi ko nga tang speech ko, iting misyon na mas maragul pa king kakong pangataw. Sabi ko, pikalub na nga pong gino. At ita po, maragul na yung kay kako, itadakin, ning grasya nga pong ginubanta, pasipayo, pasalamat at laging tandaan na kaya bumani bata, naliwa ako. Doon na nga pong gino yung mamiya po mo rin bendisyon kareting, kaya katang bispo, kareng pari at kareng sa bilang tao. Anyang mamendisyon ka, kain mo lalo pa. Actually po nga likula po. Lutang ko, from the start, niyang palugpati sa buwan, hanggang nang mayari, lutang ko, ketang tayo mahita, hanggang nang niyang biyega pong bendisyon, kareng tao, tsaka po kareng obispo. Saka tatandaan mo niyang sasalubungan mo kami. Siguro magtaka ka niya yung palandatang at yung palandatang. Lupang pastor, di ba? Makabarungi. Kasi din niya, kaya ko makasutada lang eh. Yung mga niya lubong lang. O, yung lang pastor, yan. Aliya, kahit may matitensya, duguling. Siyempre, ikayo, walang bagyo eh. Ano yung taga? Kaya mo talaga makalbog din. Wow. Kadalanan makalbog. Makalbog talaga, pero karakaldan din natang tawan eh. Huwag ka naman namon mo niyang bibless mo ding obispo, ding pari. Ya ko, anyang time, ay actually lang ako po panamdaman eh. Ako po balo nung, siguro, at ko ketang puntong, ako pa mo rin makapaniwala na dati pin kanyang-kanyan ka mo kay itang blessing mo, blessing ng totoo. Valid na. Siguro, at ko pa ketang memories marais ka mo kaya. Ka makapaniwala. Kaya na, yako na palang mag-bless. Siyempre po mang itang karog mo na makalawi lang ang keka, even the bishop at siya yaking harap mo, kaya rin ka patadapari at sula ka rin. Tang mata, mo explain eh. Ako balo nung ating ko panamdaman, no? Ala talaga. Pero balo ko na mag-bless ka. Takal pa. Meto pang lagi daw kukutang, potang, wari, kisopis, di ba, pangawal mo na. O igatamo ka, no, balang distinct ing pampanga itang umandagam.
Kasi po, itong pong dahilan, kasi nimisan po kasi danawahuma. After na po kasi ordination, kismet talaga gamating pari. Bala mo, makisan metong kami king pangapari yu. Kaya mumumalaga mating tao. Awari, we were baptized as priest, prophet, and king. Putang umanda kay gamat, bala mo, we recognize that once we were baptized at ating kaming pangapari at ikayo pindet. At saka syempre, uling bayo kayong lanya, you were chosen, may anointed kayo, bala mo, panagalang nitang bawoyo. Kaya, dito po mangutang kasi po, distinct kikatamo kapampangan di nga alwa kasi kawal-kawal mo kisop-piso, din kikatamo. Kaya din kinawol, umande gamat. O ita pong buris sa biyanita. Opo, at balang mga mong ating yaratang indulhensya po, tang pakantay, tang bayong ordin, tas ikisme, gamat. Balang mo ating indulgence sa magkay, pwede kang grant, metong minong aking gamat. Kay but, quickly mo, sabi dapat na niyang magpasalamat kayo, ing makuyod ng mensahe, quickly, kitan kaya kapasalamatan, kay pa, John Paul, makuyod kasi sabihan ni John Paul, nanitang peka favorite mo, anyang Thanksgiving message mo? No, nung ating kang itang tabak. Mapayak. Memorize ko pa yung ngabyo. Ita mo kasi pakiramdaman ko. Nanong ating ka favorite part ka rin? Mekot kaila po, ne? Uy, red pa mo, red. Kaya mabibisip yan. Ating ka? Siguro po yako itang appreciation of one's innate goodness na nanuman ing panibatan ang popang nanuman ing estado. Nga pong panenang akakitang pong palo. Itang maya pa pwede ng panumpisan kaya ka. At mahanitahan rin po kasing akakit ing bukasyon ko na ing apong balo na ating mayap ka na ako. At ating ang ikit mayap. Pwede ng gamitang dalan. Bang kanita, maging ko naman dalan. Ban akit na rin aliwang tawing kaya panda. Pero maswerte ka, at least pag-shopping da ka Di ba? Alam mo tayo po kasi pasalamatan na, o ito po yung jumping board na Kaya ba't iya mong tabak? O iya mong overrun. Pero overrun na rin susunod tama. Tsumog magdala, padala. Bakit po? Di ba? Ika mo, kita ka pasalamatan mo. Opo, yako, ito siguro maging image ko, mumuna itang yung alang sukad, alugod ni nga pong Ginoo. Nung pa kananang peparanas ka ako, king meto nga malating tao, magkulang, mag-short. Pero king sumangi dareta, nga pong Ginoo na nakamansok doon. At alayang yung papalyaran nga pong Ginoo. Sabi na pinapundang dinila niya pong title itang kaya nakanta. King taong kalpikasala, minagos ing grasya nga na nga pundong. At ito po siguro yung peramdaman ko lalong-lalo na niyang ordinasyon. Nakapilan man, naparanas ni nga pong Ginoo, ang diya nga ko ulit-ulit usoktan kay sarili ko, karingagyo ko, pero iya po man yung kadketang pagkalub na, po ketang lugod na pagkalub na ka ako. Anak siguro ka kung ka. Zacchaeus, calm down. Anak ka na. Hindi na ako palagyo mo, Zach ka. At least Zac Efron. Isto yan? Ali, Zacchaeus, calm down, nana, di ba? Iya mo. At tatandaan kaya pa yung Thanksgiving mo. Yung tabak ng Kita tayo. mo, that the faith, sabi ko, sana I also imitate the faith of Saint James the Greater. Panay makasadyang matabak. Pero masaya ka kanta. Yung ordinasyon mo. Lalo, kala mo yung... Makatakot na yung manatay. Tabi nga kasi, bala mo, tabi nga may overwhelmed kita, tabak-tabak yan po kayo. Pero siguro ito yung calling na itang... yes, Siguro ito yung panandaman. Ala namang mali ka rin panandaman tamo yung kapasalamatan. Pero maya pa oras kaya kayo kasi siguro po, balo nung tutuwa na ako rin, pero appreciate ko kanitang itang preparation nyo, nakasanting na itang kimba mong traffic, kay ba't makanalaka-organize ding visa, kay ba't ding ganaganat, italyado na, pati pamakan. Talagang, pilang kayong months mag-prepare po itang makanyan? Actually, peka preparation talaga yung tang 1 month. Itang puspusan na preparation. Pero beforehand, atin na pong little preparations na milyar na gagawan mi na. O quickly, tingay pasalamatan, o taburi ulitan, netang pasalamatan yung kanta.
O ikaw yung makalingwan. Ala kayong makalingwan? Chance yun na yung chance. Ikaw nakakalingwan na. Kaya ko po, alino po, itang yung kaparokya ko talagang emuatawaran itang sakripisyo pong lugod na talagang ang giyang kapitang biga, chula, gugusala. At siyempre, of course, ating mga kalingwan na salamat, ikuya Sani. Thank you very much po. At pasensya na, siyempre po, tangat Hindi chua. Kuya Sani. Meg, pagalyarin kanta mo, dening dakal na tao nga rin ating ka talaga nga kaligtaan. Yung naman siguro may lako Huwag niya. magpandanggo na rin tao ka rin. Request mo ito. Kaya po ito mong, naning house karela, ating house karela mong. Kaya dito na nine, balam, devotion da king indong birhen ta. Tetera ka la para king indong birhen. Ang pastora ng po. Birhen. Ikaw mo po ita kayong bulakan mong. De magpandanggo pin. Oo, kasi otating pandanggo Kenny ako. Wari po, pulila ng pong baliwag. Bala ako bulakan tumerak na. la. Kaya rin Anita. Oy, Red, dala kang kaliwan pasalamatan. Actually po yung peka maragul kong pasalamatan din kaparokya ko. Uling itapin po itang eko expect karela. Kasi nung eyo po ako kutang 29 years ing may labas bayo po may ka-ordinasyon pa si bayo kaya kami. So ing talwi pong may ordain bayo yako, yapin iya pong garu. So itang pilatan bayo yako 29 years. Anyapit po rin kaparokya ko, anala ka excited at talagang asali itang tula, itang potang ila mismo, kukusal no, makanya. Patiretan dating elulwal kit kasamban ay lulub. Ang pong elulwal karing baleda, linwal na. Just to help me, king ka na akong preparation. Siguro, yung peka makakakyak apart, anyang sopanda ko rin kaparokya ko itang a week before na ning ordination, may general cleaning. Kahit at sulangan talaga ng karakaltaw, wala mong fiesta. Ating kanya-kanyang area, nalilinisan. Kay ba't akit mo lamang magluto lang sarili ng pagtuwan? Kay ba't mengan lang abe-abe? Anya, oy tapo. Anya ngakit ko la na mahanita no gagawan din ka parokya ko. Mipakyak ko. Anya pasalamatan ko la puring parokya. Kaparokya ko king Virgen de los Remedios Parish. Dila-dila Santa Rita, Pampanga. Kaliguran na kayo po. Dakala salamat. Karing sao at lingap ape pakit yung kanako. Hanya ordinasyon ko. Nung ikayo magluto la, Florida Blanca, Jollibee, yan po McDonald's. Mag-McDo. Magpa-cater la pa rin. For preparation. O ka nga mo, pasalamatan mo yapong Alvin, opo. talagang Yamong full Alvin, support. number 1 na pasalamatan ko po. King suporta, tsaka rin kaparokya. At tsaka po dito ang ako abanggit. Ako pasalamatan na kalingwan ko. Dakal salamat po karela. Tsaka kareta pong dakal. Ay bisang pabanggit lagyo. Abalo da sinaw. Dakal-dakal pong salamat kaya kayo. Siguro nga kakit kong kaya itang endlessing kapasalamatan taging parokya. Kasi for the longest time, karin pumanal beta mo po ang makirandam. Makabulos kami po kasi Itang we serve different parishes, different ministries, but not in our own parish. Kaya ba't anyang magbalik tamo para ordinasyon, akit mo talaga full support la. Kasi oning yan kasi it's different thing nakalupa niyang panahon mi. Potang yada nakayikit, nakayakit. Oning it mi at least follow da kayo. Kay social media. Pero same thing, potang kauli mo, bala mo lang migbayo. Itang dating nights, itang dating mag-serve. Yan talagang ordinasyon na full support. Kaya maswerte lang maswerte. Kaya ba po, bilang katatolyan pong pamigunam, siguro po akakit siya kami kami pumalan. Po, FF. Fresh la kasi Fresh. Sawang-sawa. Ali, ikit yung po yung t-shirt mi, nung makumpleto yan po yun ni ASF. Kasi po, anya pong August 5, mag-celebrate kami pong Clergy Day. Clergy Day. At balo yo, kaya kayo nga lo, inipon tema ngayon ng best clergy, may kwaya niyang ordination nyo. Nanong panandaman yung sabihan ng apong dong, we are the best clergy. Pero at yan challenge kaya kayo. At tandaan niyo ba ita? Opo. Kayo may makatakot tatay niya. Nan panabili na kayo niyang, at least it is very positive. Sabi na, you belong to the best clergy. Kaya Miya po makyabing yung clergy na ning Archdiocese of San Fernando. It is the best clergy because burimi yung makiyabe kami po kay kayo.
anting metong akaparin. Uling nakaiman po kan makyabe nung the best. Ing metong aabayan. Kaya sabi na, do not hurt Ah, the clergy. Eh kung pagmarites, sana na. Eh kayo, bala mo sabihan na, kayo gagawang bagay na pwedeng ikapanasakit na ning kapatid mo kasi o yan yung pinili mo. Kaya we are the best clergy. Kaya nung lawenda mo po, actually po, isip niya po yung t-shirt ay nila po itang ASF, Best Clergy. Kasi buri ng Father Manny Contreras, metong buri na pinat niya pang are. Karakal na naman mo nga ako. Makipate ako. Buri na kasi RCS. Ano? RASF. Buri na buo. Roman. Buri na buo makayan. O sabi ko itang ASF, anti mo, ita mo, balaan po tang miyabi-abeta mo kung tayo maging best clergy. I agree po. Kaya, ito mo po itang letter A, buri na po sabihan. Wala yun pa. Siyempre, dinggi ka tang makatwa. Dito kasing letter A po ka rin niya pong senior priest. Ang po ito medyo makatwa na. Reminder kaya katam na that we are anointed. Kaya but antik na lang. Sawang-sawa. Antik la pero... Antik la pero buri sabihan itang kare lang wisdom na mga tawaran. Yes, Sam. Lagi katang pare. Kaya batang S, sacerdos, na po, sacred. Itang, siguro we all feel this way, na itang unworthy tamo pero God makes us sacred. Ala? Ang po itang F. Naning F kaya kayo? Fresh. Fresh. Fresh from the bad. Friendly. Fresh. Faith in God. Faith. Only good words sa mga activity. Letter F. Siyempre mga bayo. Friendly. Fresh. Fafa. Father. O kaya exciting kasi ila. Nepo, father. No? Kaya but, final message ko rin katama. Siyempre, excited la po kasi kayo po yung buridang request o buridang baloy tang panandaman ding bayong pari. Bala mo, this will become immortalized. Siyempre, after you may ordain, pilanang ba no kanyang pari? Bali, 18 days na ako pong pari. Bibilang na ba po? Buri sabihan, significant. 18. Yes po, amo. Ika among. Ako po 20 days. 20 days. Ika 7 days. 11 po. 11 days. Opo. 11, 18. 18, 20. Opo. 20, 11, November. Hindi, gagawa po. Bisa kayo po tumagloto. Taya lamang. So, pasibayo po, karin pong anak, you are always welcome in the Archdiocese. Truly, we are the best clergy in the whole wide world. Kasi pin po, hindi po siguro yung buri kong tanda ng tamo, ikatamo. At talagang anyang miga homilia pong Norman, may touch ko kasi po, most of the time nga na we always say we are unworthy, karapat dapat, malati tamo, kulang tamo, ating bagay, maliki katamo, pero pinili na katani nga pong Ginoo. Pero nga pong Norman kanta na, o tamo sabihan, from the beginning, God saw the goodness in us. There is goodness in us, kaya piniging tampari. At ito nga kakalingwan tamo. So instead of pipagkwenton talang kalupatang pari, o kaya rin manalbe, say bad things about us priest, why not the good things? In the first place, we were chosen by a good God, kasi ikid na po itang mayap kay kaming pari. At nimisan, lagi tamo kasi sabihan, tang unworthy tamo eh. Lagi tayo sasabihin, tangyang katakarapat dapat. Itang ating kulang kikatamo. Pero importanteng dili, akakit na nga pong itang mayap kikatamo. Kasi baloyo, whenever you say bad things about ourselves, itang we are unworthy, we feed the ego of those who do not like us. Mas lalo lang daragol salo, isipan da, bad ya kasing pare ngayon. Kasi po, if they do not like us, they will not say good things about us. But if we say good things about ourselves and we believe that we are good because we were chosen by a good God, it means mayap tamo. Kaya
Mayap oras kay kayo, kaluguran kong among. Thank you po. Maya po, oras po. Tayo kaliwanta, we are always good because we were chosen by a good God. Para karigikatampong fresh, ang popong faithful, ang pong friendly bayong pari, siguro among bilang, ako naman sabihan matuwa na ako, 19 years na ako pong pangapari, siguro yung mensahe ko kaya kayo, number one, itang purpose tam, bakit migpari tamo. Din tao, metong lapantunan, itang presence tamo. Itang present tamo, lalo na po karing sakramento. Bali na minsan, they do not even think about itang nining sa magomili. They do not even think nining itang peka pogi, peka chubby. Ay, manakit ta. Kasi the mere fact na pari ka, pogi na kaya. Pogi po yung pangapari tamo. Pero mas popogi ta, matadalit tao when we are available. Karing sacraments, lalo na po, yung panabili na nga pong dongkya katamo, yung sacrament of anointing, ang pupuitang sacrament na pag-misa tayo itang last mass para kailan, funeral mass. Kasi kinitala, mas akit tamong ding tao, aluguran da katamo. Kasi oy tayong peka challenging dealing part ng biyera. Kay ba't pa nga dua, itang kikatang support system, kaswerte yupin ikayo, you are very close to our Archbishop. Kay ba't burina ating kayong support system. Eyo kakalingwan, yung support system tamo, lalo na kayo, sana preserving kayong pangametong bilang klase. Kasi oining kayong potang time na mga problema kayo. Siguro openness king balang metong. Atin mo ating kang pigagap, ating kang kutang. Ningkay kasi, ating tang resentment, itang ko kaya takot na, putakutang ko kaya habi ako ini, pikatula na ako, kalya na ako. Ali, everything. Nebalang miyasawa na ko kanyan. Tang, ganang buri yung kutang, disappointments, frustrations, lalo rin kayong dreams. Sabihin nyo yung balang metong kasi ikayong support system aside from your family. At pangatlo, maliban king ikayo, itang pamiyabeyo, itang kikatang purpose, iyo kakalingwan, itang kikayong pamangadi. Ito yung pinaka-importante dito, prayer life. Kaya, maya po oras kayo, you can always call us, PM us, lalo na po ang ating kayong kailangan. Po ang bisa kayo mag-loan coach, punta lang niya po yung father. Amuntok. Po ang bisa kayong, kailangan po rin, kailangan lang mo talaga. Anti mo po yung sakyan, kailangan din talaga ding anak. Pero importante dili po, itang presence. Kaya, maya pa oras kayo, and I hope, alampasan, masaya ka niyan honeymoon stage yan At potang medyo mag-doubt na kayo, mangutang na kayo, papagal na kayo, always reach out to your brother priest. And, sigurado ating mantabi kayo. Kaya we are the best clergy. King lagyo na po ning kakatamo pong malugudar sa bispo, yapong dong, king pong kakatang radio station, 91.9 Bright FM, at din pong kaya baby pong pari, ding peka fresh, friendly, and faithful, and fafable. Reverend Father, Joed po. so kanyo ko paano? Senior moments. Father Joed Mutok po. Father, John Paul Morales po. Father, Red Halto po. at kayang tabi na po ning Carmelite Media, ning Nuestra Señora del Carmen, bibiyemi po kayo ing magrasyang bengi. Truly, we are full of grace. Who is the best clergy? The Archdiocese of San Fernando. Okay, thank you very much Mayo po, pa, Among. Biggie. Maya po oras po. Ito yung tayo tamong kaya.
braving the tests of time and tide, with Mary our mother by our side, in God's will we abide. Hail our diocese of hope, inspire us all. Let our dreams and yearnings answer the call. To the peripheries we bring Christ's light, with Mary our mother by our side, in God's will we delight. 75 years of courageous witnessing, 75 years of tenacious rising, full of grace in new heart and spirit, full of grace, let the humble rejoice. Lord of pardon and charity, thank you for these fruitful years, full of grace. Hail our diocese of justice, guard us all. Let us enable justice as the river rolls, fostering dignity and harmony, with Mary our mother by our side, in God's will it will be. Hail our diocese of charity, urge us all. Let our hearts heed the least and the small. The message of Christ we preach with zest, with